nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 22 Gashyantare turazirikana umutagatifu Margarita wa Kortone. Yabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 1247 n'umwaka w'igihumbi 1297. Margarita yavukiye no mu Butaliyani mu mwaka w'igihumbi 1247. Yapfushije nyina akiri muto, mukasa ageze amufata nabi cyane. Ushobora guhita wibaza, ese Margarita yari muntu ki? Ubwitagatifuze bwe ese ni ubuhe? Reka mfata akaruhuko ngaruka turebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Margarita. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 22 Gashyantare turazirikana umutagatifu Margarita. Yari afite uburanga bw'umubiri butangaje. Ubwo bwiza bwatumaga abahungu birirwa bamwirukaho. Nta muhungu n'umwe utaramwifuzaga. Nuko abura uwamugira inama, maze kubera guhunga inabi ya mukase, yemera kurongorwa n'umwe muri abo bahungu badahawe isakaramentu. Hashize imyaka 10, umugabo yaje gupfa yishwe n'abana, amusigira umwana w'umuhungu. Nyuma ndetse aho uwo mwana amariye gukura, Margarita yiyegurira Imana. Dore ko Margarita nta mahoro kuri roho yiyumvagamo, bigakunda ndetse no kumubabaza cyane. Kugira ngo yibagize ibyo yakoze bitanogeye Imana, yagerageza uko ashoboye agafasha abakene ndetse n'indushyi. Kenshi na kenshi akiyumvamo ijwi rimubwira gusiga iby'isi akiyegurira Imana. Nyuma y'urwo rupfu rw'umugabo we, abifashijwemo n'abihaye Imana b'Abafransisikani, ari nabo bamufashije kurera umwana we. Yiyeguriye Imana muri uwo muryango w'Abafransisikani Kortone. Nuko urugero rwe rutuma benshi bari barataye ubukristo bisubiraho, kubera ahanini kwigomwa no kwibabaza yagiraga byari birenze urugero. Yezu yamubonekeye kenshi kugira ngo amufashe muri iyo nzira y'ubwitagatifuze kandi kugira ngo abere abandi urugero. Margarita yitabye Imana tariki ya 22 Gashyantare mu mwaka w'igihumbi 1297. Ari nawo munsi yari yaravuze Imana izamuhamagaraho. Mutagatifu Margarita, Udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Boneho no kubifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muhimbaza umutagatifu Margarita. Namwe mwitwa ba Margarita, bifuje kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Naho ubutaha.